Okay, bismillah. Entry kriteria kita dah tahu, exit pun kita dah tahu macam mana, position sizing kita dah tahu. So sekarang kita nak backtest adakah kita punya sistem tu boleh diguna pakai atau tak. Okay, yang pertama kita pilih platform. Kalau macam saya guna TradingView lah, pastikan kita punya charting platform tu cukup data beberapa bulan sebelum ataupun lagi lama lagi bagus lah. Lagi banyak data kita boleh perolehi. Yang kedua, sistem kita jelas, kita tahu kita punya entry kita, exit macam mana. Dan masa tengah backtest tu, jangan ubah-ubah supaya tak ada error lah kat kita punya sistem. So, kita backtest, kita pilih data yang paling kita boleh pilih. Okay, kat sini contoh. Sini kita entry kita berdasarkan gap je. Dan exit kita beberapa candle. Okay, contoh kat sini kita ambil, kita test. Sini, okay, berapa candle kita out. Satu. Lagi. Trade kedua, beberapa candle kita out. Okay, loss, profit. Lagi gap, cari lagi gap. Okay, kat sini gap, kita sell. Beberapa candle kita out, profit. Kat sini profit. Okay, buat sampai ada data yang cukup lah dalam yang kita nak, dalam beberapa bulan. Tengok valid ke tak. Okay, yang keempat tadi, yang keempat kira kita punya statistik. Okay, kira kita punya statistik macam mana kan. Saya bagi contoh A. A ni win rate dia tinggi. Win rate tinggi, win rate percent tinggi, tapi reward rendah. Okay, kita tengok. Average win lah. Okay, reward average win sama. Okay, kita tengok macam mana. Contoh, dia 20 trade untuk sebulan kan. Dia ada 12 win dengan 8 loss. Okay, so kat sini win rate dia 60% tinggi, tapi reward dia rendah. Contoh, reward dia sekali win dia dapat dalam 10 tick, tapi 10 tick win, tapi dia punya loss dia 20 tick. Okay, jadi tak? Boleh tak dia guna sistem ni? Kita tengok. Tahu kat sini 60%. 60% darab 10 tick. 10 tick dalam 250%. 250 ringgit. Dengan tolak loss 40% darab average loss 20 tick kan. 20 tick dalam 500 ringgit. Okay, kat sini dapat apa? Pause dulu. Okay, kat sini dia dapat 150 ringgit tolak 40% 500. So kat sini 200. So negatif kat sini, negatif 50. So setiap kali dia ambil trade, dia akan loss lah 50. Contoh 20 kali dia trade, 20 kali trade dalam 2,500 loss. So sistem ni tak boleh pakai. Okay, contoh yang kedua, contoh B. Ni kita buat win rate rendah, tapi reward tinggi, reward plus. Okay, sama juga macam tadi, kita ambil 12 win 8 loss kan. Tapi kita tukar
Setiap kali dia win, dia dapat 20 tick. Loss dia 10 tick. Okay, kita tengok. Kita buat macam ni. Sini tukar 40 dan 500. Sini 60% loss dia. Tapi sikit-sikit 50 ringgit. Tu dapat berapa kan? Sini kita dapat 200 sama je. 200 tolak 160. 150 kan dekat sini. Jadi setiap kali dia trade, dia win RM50. So dalam 20 trade dapat RM2,000. Ni positif RM50. So kalau positif kita boleh gunalah untuk sistem tu. Okay, yang kelima, analisis. So kita tengok balik adakah kita punya sistem tu sesuai untuk kita, adakah kita ikut emosi, senang ikut emosi, senang berubah-ubah, dia punya naik turun. Okay, kita tengok. Semua probability yang akan berlaku lah dalam sistem yang kita buat. Okay, yang keenam, forward test. Lepas kita dah yakin untuk kita try sistem tu, kita forward test sebelum kita live trade. Forward test kita buat on paper trade ataupun demo. Okay, kita test dalam sebulan 2 bulan, tengok menjadi tak kita punya sistem tu. Dan kalau dah live trade, mungkin sedikit berbeza lah sebab live trade dah guna real money, emosi pun dah lain. So along the way kita akan belajar benda baru lah. Wallahualam.